apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mga nan, tersulakay! Na, kasla di namit pagan ano ti ibagbagak. Manganan ko na! Na, talaga ati cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sakit sa bali ti isom na. Asit gak man ti loko. Mangmangag mo ka di ti bagbagak, ah? Ay nawaw, makapakigtot kamat bakal. Itay-pay ngay ayaban ka. Asino ta kachat mo aya? Kachat, adda ayamay. Kano ta cellphone mo ti ayan ti atensyon mo? Gapotay ni gamak ti cellphone ko, adda adagosan ti kachat ko. Di la mabalin nga adda laang buybuyaal. Siguradom laang apod no tay bagbagam? Ha, maduktalak laang nga adda kachat mo dito. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya law na ti pagdanagam bakit? Amom ti password ti Facebook ken Messenger ko. Siguradom lang. Bisin mo lang dahi bakit? Mangan takit din. Nay, nagapwa marihuana. Intulod ko lang ang dagiti ubing ije pagadalan, Mare Rosa. Apay ngay nga ro nakasta tila nga maray. Kasla adamot na dagsan aparikot mo. Adda nga min madlaw ko kanila kay kumare. Ay nawaw, anyamot day ta madlaw mo kanila kay mo maray. Addan samot ten babae na day chay. Babay, nakitam aya maray. Kasano mo nga min, Mare? Sumanelpon mag. Di lukatam ti Facebook kan Messenger na tapno maamwam ti pudno maray. Day tangarod, Mare. Amok ti password ti Messenger kan Facebook na. Ngam awan mo ti makita kakachat na ijay. Nay, ang mga no adadami account na maray. Awan mo't laang, Mare. Amok tano maminsan kat bulbuludot ti cellphone na. Amen, a social media account na maray. Kinita mo. Facebook kan Messenger laang, Mare. I-check mo iti TikTok, Instagram kan aminan a social media account na maray. Ang mga nun nalaing lang amang ilamang nila kay mau. Di mo may bati ta cellphone mo, pare Kelso. Kat madama ti trabaho tayo. Babit langan, pare imong. Asino ta kachat mo aya, pare? Adda lang kit-kitaak, pare. Sika, ah? Adan samatan ilimliman mo, pare. Ay nawaw. Awan ah. Ala, agawam nga rudan no nyaman ay tangar aramidem. Ang mga nusumangpat ni bus kat makita na kang cellphone dita. Wan pare, umuna ka ni Jay. Sumaruno aktaw. Mabit langan day taw. Di mo ka di pa'y usaran ti cellphone mo, Terso. Apay ko ma. Mabalin ang mabulod. Ay, wala bakit? An-anuam? At dalaang man kita, ah. Sigurado ati Messenger kan Facebook ko man ang tikitaan na. Oh, apay akasta ti isang mo. Awan bakit? Adto'y ti cellphone ko. Bulodam, isublim matla dagos ah. Win ka di ka madanagan. At dala kita, lakay. Isubli kon ti cellphone mo, lakay. Anya ngay, adda ka di nakita. Awan? Amo ka, pagpampanunutan nakmanan iti dakas, iso akasta. Na. Awan pagdanagam, tagudboy to'y asawam bakit? Na, aping arod akasta ti katawam. Kasta matasigod ti katawak bakit? Saan mo? Kasla adda kayat asawan ti katawam ita. Adda ka di limlimod mo, ah? Ay nawaw,
At dayta ka manen bakit? Mangrugi ka man ako nakon. Maminano ka di nga ibagakken ka, nga awan tirumbang nga pagdanagam. Kumusta kayo mutun ditoy? Wana, anak ko. Nasaya at lata mo, tatang. Sigurado ka kaday? Amangan ko no sakit ti ulo mutun, ti ipapaay ti anak ko ka. Saan matkit di, tatang? Awan ti maibagak iti asawak no may papan iti trabaho. Tanagagat mo't piman. Amo na ti responsibilidad na iti asawa ken anak na. Iso na lang, takaslaad da katsyatsat na numaminsan, tatang. Katsyatsat kunam. Un, tatang, madanaganak, taamangan no adamot ten ti chatmate day ti aterso. Ay nawaw, buludom ti cellphone na anak. Amangan no aday limlimod na. Inaramid kun day tatang. Awan tinakitak iti Facebook ken Messenger na. Linukatak pa'y amin a social media account na. Ngam awan nakitak, tatang. Uray iti messages. Awan matlaong. Apay nga ron ngagdwa-dwa ka kenkwan, ano awan mo't gayam ni nakitam. Adda nga min dagiti gundaway at ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sabali pa'y ti isem na no daduma, tatang. Lukas ta nga ron, masapo na paliiwam ti asawam. Ang mga no damot tin kalukwan nga aramidin na. Kumusta nga ay marihuana? Natiliw mo, di asawam? Awan mo tinakitak nga ebidensya, maray. Ay nawaw, imposible maray. Lino katam aminan a social media account na, maray? Un, maray, inaramid kun dayta, ngam awan latamang. Ay kat, amangan no talaga ang awan ti babae nila kay mo, maray. Amangan no si kalaang ti mangipapan iti kasta, maray. Nga ta, maray? Diyak mo maray. Sigun kin ka kat awan mo't nakitam, saan aya? Sabagay, amangan no siyak ti ayan ti parikot. Amangan no uay aklaang kadagiti makitkita. Nalabit akas ta, maray. Aywan, agkapita pa'y, maray. Adain lingtak nga ubay, iso ti ikapita. Apay kasta ti panangkitam kanyak, bakit? Awan mo't amok abasol ko ken ka. Agtugaw ka pa'y man, emong. Ay nawaw, apay ka di. Pagdanagan naklauray mo't. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam ti pudno kanyak. Anya ti kahit mo amaamuan, bakit? Adda ka di babae ni Tersaw. Anya? Katrabahuam ni Pari Terso nga asawa ni Marijuana. Saan ka day? Amangan no adda nadlaw mo kenkwana. Amangan no adamot mangitultulod iti balon na iti pagtrabahuan niyaw. Awan, bakit? Makitkitak nga da katsyatsat na. Ang awan pa'y mo tinakita ka babae na. Sigurado ka? Amangan mat nagululbud ka. Ay nawaw, pudno ti bagbagak, bakit? Hindi nakman iraman iti isyo ti kumparek. Amum may tanasingpitak nga asawam. Ay maray, kinasaritak nila kay kaw. Kat awan kanumat tinakita na ababae nila kay mo. Di bali latan, maray. Amangan no siyak laang tagpampanunot iti dakes. Ni, nagmayat man ta kurtina, maray. Magustok ti kulay kan disenyo na. Ay wen, maray. Saglala ka laang day ta kurtina. Nagkatangam iti kasta, maray. Iti online, maray. Nagapo iti Shopee day ta. Mabalin nga isend mo ti link kanya. Ay kawun Ag-search ka lang iti Shopee, maray. Ado ijay. Ado ti mabalin a pagpilyam. Saglala ka pay. Ipadas kuntuman, maray. Wen maray. At least, i-deliver da pa, di tabalayaw. Saan ka mabannaw? Kitaam lang tapno dagiti legit seller laang ti paggatanga, maray. Adu nga minon ti scammer ita apanawan. Un, maray, ay picturak man nga rod ti kurtina, maray. Ay wan, sige lang, maray. No problem. At dalod mo, Terso? At damag bakit? Mabalin abuludot ti cellphone mo. Nag-expire nga minan ti load ko. Ay nawaw, an-anwam manan. At dalaang kita, Anya ti kitaan? Basta. Awatam. Awan mo't lang ti makita mi ti cellphone ko. Bakit?
Agyaman naklakay. Wan gayang. I-charge mo dahi ta malpas ka, bakit? Wen, siyak ti makaam mo. Ay nawaw, anya ngay dayton. Adamot ti kachat na iti Shopee account na. Babe, kunana pa'y. Ay, imposible no Shopee seller daytoy. Adda pa'y ti good morning kan good night da iti tunggal maysa. Ay, naglukon na. Umay ka man pa'y tirsaw! Ada ter aramidat ditoy. Apay ka diaya? Ay nawaw! Basta umay ka ditoy, no imbagak mo umay ka! Anya ti pagamaya? Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Bakit? Anya dayta, ah? Babe ti awag yo iti tunggal maysa? Ha? Asino dayta? Asino ti kachat mo iti Shopee account mo, ah? Bakit? Asino ta babaeng kunak? Isu mo lagayam nga awan ti makitkitak iti social media account mo. Iti Shopee mat gayam ti pangkunkuntakan nyo iti tunggal maysa? Ay, una yun dayta pamuspusan nyo? Tatang, Ay nawaw. Ran ano kasi ka, Tirsaw? pinagtalaw nak ni bakit ko tatang. Awan ti amo, daduma pa panak. Apaya pinagtalaw na ka. Pangasyo, tapastrakan nak, tatang. Apaya pinagtalaw na ka, kunak. Kasano na kita nakiyaw? At dadapay lang iti pagadalan, tatang. At pudno ka man kanyak, Tirsaw. Adan sama tinaramid mo akalukwan. Iso akasta tinaramid ni bakit mo kin ka. Awan, tatang. Mapanak iti ayan yung itong madamdama. Ta kasaritak ni bakit mau. Imposible mo. Tapag talawin na ka, no awan makagapaw. Anya ti kalukwan nga inaramid ka anak ka, Juana. Pinagtalaw ko tadda babae akatsansat na tatang. Saan lang amay sa taluda? Anya, kunak man no awan nakita mi ti social media account na. Saan nga iti social media account na ti pangkunkuntakan na kadagita babae tatang? Shopee chat box ti usaran dagiti loko. Anya, Iso ajak nakita adagos ta iti Shopee mat gayam ti ayan ti kalukwan na. Talaga nga impamuspusan da tatang. Pinagtalaw mo kanumat nila kay Mau Marijuana. Ayun mare, adda iti ayan ni tatang na ita. Apay a pinagtalaw mo, Maray. Kasano nga dagiti anak yo? Ay, amo kun ti palimod na mare. Palimad. Pudno ti atap ko nga dakatsatsyat na ababae. Katno si kamat mismo tinangibaga kanyak ide nga awan tinakitam iti social media account nila kay Mau Maray. Talaga nga awan mare. Ngamin, Shopee chat box ti usarenda kadagiti babae na. Saan lang amay sa babae tinakitak akatsatsat na? Taluda. Anya? Nalaing nga rod nga agiri medyo mare. Agasam ta iti Shopee pay laang mat. No saan aga po iti kurtina na kurso na daa. Jak pay naamuan ti may papan kadagiti katsatsat na. Ay nawaw. Mabalin gayam tikas jay, Maray. Un mare, kitaam kiti ang mga no adamot ti katsatsat nila kay mo iti Shopee wenno Lazada account na. Talaga mat dagita at cheater Nalaing da amang ipamuspusan. Ay talaga mare, kabailandang aramiden ti ipagarup tayo nga imposible. Buludak man ti cellphone mo si Kaimong. Ha? Ay nawaw. Ape ka di ro sa bakit? Adalaan kita Anya ti kita maya. Ti kayat ko kat si Kati mangilukat. Kita man ti Shopee account mo. Ay nawaw. Ape ti Shopee account ko. Basta lukatam ta kita Ada ta. Si kalangot ti mangus-usari ti account ko. Mabit lang. Anya day di aya bakit? Di ka maawatan mo. Nalpasan. Timat Lazada account mo. Awan ti Lazada account ko. Kita nga rod. Ada tanay. Sige, kita. Awan ti Lazada app ko. Apay nga minaya. Wana, ta Shopee ka no, matius-usaran da kumparim aterso kan ti babae na.
Isaw, ti ko na ni marijuana. Amangan ko na kung adamot ti kachachat mo, di ta Shopee. Ay nawaw, ure kastuyak lang nga tao. Diyak maaramid ti kasta, bakit? Mangiramraman kamot, pare Tirso. Ay nawaw, mangiramraman mo't nga ibagbagam dita, pari imong. Ada ka lumot kachat mo iti Shopee. Ah, Iso nga di nagawid Nag-imbestiga kit din ni bakit ka. Nairaman pa yan ti Shopee account ka. ay, kwa, pare. Agbalbaliw ka man ngamin, pare. Hustong na ta chatmate. Madadaal lang ti biyag mo iti kastangar aramidang. Kumusta kayon kadagito, Beng, bakit? Ay nawaw, asino tinangibagakin ka ang mabalin mo ti agawid dito'y balay, Tirso? Pangasim ka diya, bakit? Kailiw kayon kadagito, Beng. Mapan ka iti ayan dagiti babae akat chat mo. Pastime lang dagijay, bakal. Pastime tarupam? Pumanaw kan? Di mo dadaulan ti aldaw ko. Kasano nga rudon dagito, Beng? Ano sakti makipurdiya Diyak kasapulan ti sakit ti ulo dito'y balay. Pangaasim, bakit? Pakawanan na kumamot na. Ay saan? Kagura kalaunay iti kastang inaramid mo. No babae ti saritaan. Apaw! Nalaing ka amangi pamuspusan. Nalaing ka amangi remedyo. Ha! Sa anak ang masayangan iti kasta a klase ti asawa tapno ibagakan ka. Awanan, tatang. Saan na kayat ni Juana nga subli aki je balay? Gonggunam Kasta pay lang matibagayaw. Ket problemado lang arudon da tao, tatang. Dahita ti ganabon ti babae raw. Pangasyo at tatang. Tulungan na kuma. Kasari tayo ti asawak. Sikat ti nangaramid iti parikot mo. Sikamot ton ti makamu amang sulbar. Tatang. Ay nawaw. No siyak ni Juana, kastamod lang, taramidakan ka. Ala, agbabae ka pa Tirso. Saan na maulit dayjay, tatang? Agbalbaliw akong. Sana siyak, ti pangibagami ti kasta. Ni bakit mau ti kasaritam. Ngamno di na kan kayat. Akseptar maon. Linulokon tumot ngamin ti aramid mau. Dahil tati ganaban, dahil ti lalakay, asana makontento iti may sa. Ay nawaw! Liklikam ti agaramid iti linuloko no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.